iki cyashongore cya ekibyango abacyara okije wacishoza bwireke bine byanyu mwazi yahe bebe 2012 2013 aho ece necyanyu mwazi necyabwa hati urukushoza album ya kabiri abo kubaho kutwaheze ko uri mu bandi kandi uko ine na nkasita charite oyine na Zara Toto nabandi atiwe kandi mukija mwakwatagana muta kugumiza mu twara sita charite kujya tukantuma nkoko nakushobora twargamo mu ishomero twagera konka kandi bishomero bye twatutine relationship yona tukiza kwatagana hatwazo mbandi twagera mazo music ya hama twazo music ya hama twaze Romaxi nkomo no ko twakwataganire nkandi band leader ari lead vocalist wa bandi so twakwatagana tutyo twashara mutwa babafumbo harimo music maybe hati ebinje no kutera pata harimo music harimo message echeshongoro tchine melody tchine chorus tchine ngoko twabentu shoma obutwabentu tukora iba mbeta composition bakaba kugira ngo ukore introduction ukore body na conclusion washireba so hatechesho ngo nuko chine kuba chine introduction chine body na conclusion chine introduction chine part na chorus washireba konkatu no shange chesho ngo chine chorus chine part chiba konkara mwe chigoma so hata abantu bagenda n'ekigomejo bacura ichesho ngo kibachargaho nco kurebera hati nkabana bakora live band nkomo pubs nache nubakora ibyeshongore byira. Alright, amazina ni MC Mashweko kandi nabakira program nekibozi nkaburijo kandi ari nkore Media TV kimangwe gino TV yonka erikubane kuretera amakuru gatarigamo gamwe kandi turukuretera abantu bamani platform eji so iwe cyora ko rutakaragaho kureka sharingiraho munywano wawe nawe abase kubana ija arebe program eji kandi agire binge byarega mu abo kuba abantu batari bamwe nabamabuturu kubantu baretera babene binge barukwegesa barukugambira ko batandikire nayiburiyo ukuri nutandika usanga hagira cyo wayiga mu wagaraka mamani wabasa kumanya ngo nubasa butarema kurekaniwe wateka mamani eshaha yona nubasa kuhinduka superstar nengashe ohindi cyo muntu wa man omuhangomo erizoba nabaretera legendi kandi ogu mwena no mumanya mwena mutwire no mureba kandi mutwire no mushaba munonga muri kugira ngo horo nato turetera umushijo gwe turetera umushijo gwe mbwenu erizoba nabaretera legendi witu kandi reka makira abaramuseho aramuseho n'abafana beye nakwakira sebo inye nakira webare kutayayiraho ari nkore Media ni mama bare kunyakira twakwakira kandi buzima abantu batenda batuvuzaho n'amazima tumuturetera rasta cyazi tumuturetera umushijogo webare kutera kandi wokaterezo bwire bwawe ukajya ati kanyije tuganaganiriyo no kugira ngo ni obwire no bukana bo butwata konka kandi nyowe ndiyo muntu w'abantu tinkucara kwanga ngana no kugira ngo akire no koka kuba ubundi katuburire cyazi wijiwe wazarwa nkahino zarwa kicwe kake ekibuzo wakitandikira rwagati konka kankuyambe nkigarike munko kwagushema kuwo kiburize nyewe nyina amazina minji konka amazina ganje genyine mbanyita ni Ambassadors niko gari yabarha yabatise mukonko mukushoma kwanje amazina gakiza gahinduka natunga documents zanje hariho Rwanga Charles kandi mukweshongora ni inkozesa Rasta Charles so nyone banyeta ni Ambassadors ni nzarwa
akashozi nibaketa igamba eri omuri Buhera Central omuri magambo eri Bunyaruguru omuri Rubirizi district munonga. yes Wakishobora je munonga nangwanye wahati nori waje mu Rasta Chazi konkanye we nkanye ko muntu nyo nkongera akaregende abo kubanyonga gatandika kure karenkira muto konkana akwenda kukunda munonga music ya munonga. So muri mazuma omu Western no I think niwe regende wanje wenye aka legend tiyo wakonjireho kiri nko muntu nkoko yakukura bakatandika kumweta muzeyi ekye kya muzeyi tukugira ngo umuntu nabace muhire kuri ko umuntu nabakiri konkana mangu ino muntu okujetaza ori muzeyi nkabora yati atoha muzeyi babona bakubaba nabo barumu of course nabo babarumu konka ekyo bwa legend nkiri tukugira ngo kakintaho nkiri ate oko niyo wizire kwagiye kwazira uko kwagamba niyo watandikira uko katandika kiri muto katandika kushomera uko okutandika kushoma nkatandikira Rugazi Primary School wito Rubirizi niyo nashomire primary school kuna Rugayo naza Kampala obwire bukabwe nkabwire ki kamyaka ki Kampala nkaza nkatandika ishomero konka abwemera banamuyensi naguma ninshoma nindugamu ninshitama abo kuba ninyijuka nyo class inashomere je nketegerezo mu primary was P5 niyo na class inashomere je nketegereza so na rwo mu ishomero naza Kampala nazo mukweyiya so after emyaka mushanju ntarukushoma Kampala ndiyo ninyeyiye byanje nabonayo sente bunabondeyo nagaruka mu ishomero wagaruka mu ishomero nkashomera Kampala nkashomera Kampala nkagaruka mu ishomero 95 naza mu P7 nkatandika mu P7 ebyo tindagarikire mu P5 nkazo mu P7 kandi nabwo nkagenda towards the exams konkaruhanga yanyamba nakora nahika nazo mu secondary Rubaga Boys Uganda Matters Kampala 96 so nuko natandikire ntyo kushoma nakwetegereza aho mu primary ukaba ogera nko ukaba kuguna nk'ibintu byo kweshongura ko ogera nko let's nka sembo ninga nkaki kweshongura ningo keje wabitandika wakire nko mu secondary uko ahigo kweshongura nkakutandikira mu primary nkakutandikira mu primary nayo kwa ninjuka nyonka tandika kutera gita ndiyo P3 kandi ninye nabe ninterana nenanga omu service omu chacho omu service ya yitu yishomero ekanebero burwa kashatu ninye nabe mbatere nanga kurwo mu P3 so okweshongora nkakutandika karenjiri yo mu ishomero hakwetegereza wagumiza mu wasoma waheza atkwaherezaho secondary wabona kujoininga music of course talent yanje nkabanjine nobunagire Kampala nobunabenta kushoma obwo nkando mu music aho kana ukwarije nobwaberije mushoma aho nawo kogumano ishongora yoko uri mu industry kweshonga paramporo takagarikire umuntu nkaba nkani nyeshongora akaharoho church yabarokore bakugeta church on the rock kero na jana nkumbi no nabe nishabera ndukutera gito mu church then niza na joininga bakamba jeta ndeba youth band wirobo twatwine mu ba Catherine kusasera twine mu ba Sam Gombia ba Sophie Gombia na nabandi
no bwire kubwashire twiza twargayo Sam na makaro ndizo musigazi bakumweta Chewalianga izina lirindi ryanyeba Habert Chewalianga batwihayo twakora bandi eyibabembeta Power Propulse Band hatumakora hende manya kuri omu youth kwaya twargayo twakora Power Propulse. And then after some time Sam Gombia na Joseph Mulinde hati bakora endizo ibakozire Josam's Band ati twargomo hati naje nyokujango Sam na Joseph bakabara manywano banje hati najenda nabo twazo mu Josam's Band twaze twachitira mpora then kuna agariciro mu ishomero omusiniya ya kabiri naruga Kampala narugayo naza Masheruka konga still hata band bari abo bagumayo naza Masheruka nashangayo ishomero bakamba ryeta Tai Train the Youth Effort. So kunagireyo nshanga director nakunda ibintu bya music hata namutamushiteka namjanti kanimanya kutera instruments abwachitakora school band. So nawe yabayinga idea twaza Kampala twagura ebyoma twiza twatandika school band. Yes okwo niyo na training ngire ba Sister Charity burekere hati Charity aho no wamushangira ono wamfine njya mwishomeraho twati yo mwishomero nyowe nkashangayo Charity nashangayo Emire Chikazi nashangayo Disan Kato nashangayo Bedson niba wa Lady Diana na nabandi. So naba training twakora school band hati bandu bakira wabo wajebembe twakora school band konka turiyo mwishomero tukiri kushoma hati twatandika kweshongora abantu batumanya konka mutakurecordinga mukamutaka recordingira tukaba tutaka recordingira aho bwiro bwinji tukabantu tera copyrights twatwinebye ebyeshongore byitu original compositions konka bitari recorded konka tukubitera mu band. Yes mwine I think na nebya bandi ebimwe kutera mu band nizo zinagamba copyrights twatwara copyrights then tukorana nebyitu konka bitari recorded. Mwagumiza maho hati kumashire mwa ishomero rwede ishomero bekamu hati ishomero maheza sifu yaho maheza hati kumahereza ni makomukweza buri umatoro gwe bigwatoroku mukagumiza muna no marje mushomero mwagumiza muna bandi yanye nanka kukumara magikozere so hati kutwarigera ishomero kunahirize senior ya kana inkarga ndio msenior 5 by the time naza boma so kuna rijiroko ekiteka teko chanjarango okay na embera ziza zahinduka mu financially so tenabasa kugumiza mu kujango zo mu university konko mutuma gwagera kanabenye ni talent yanje abana buna training ngire kuri yakabarho abwenchi ntakora band. So abo ko already zikaza project zawe betendekire je yes nkanimba manya nyine mukuru wanje wundi kurata nje namugambira ati it is okay no yampire sente zinatandikise naza Kampala na pangise byoma of course abantu ba Kampala be byoma nkanimba manya nabo barikumanya abo kubankantu nyosere nabo so na pangise byoma niza nabireta karoho mwanya bakamba gweta Green Village hata iba kweta deck 2 ahansi ya Classic Hotel bakamba jeta Green Village by then so nabantu nate byoma najenda nashoroza abagenzi banje abo nabenye nayishomero obo abareta konka we Charity
Charity nawe akaba nashoma ahambara business institute nawo ko yatwe aha nawe hamubera hihi kubaza kutujoininga so nawe yija twatandika Raise Band mwatandika Raise Band ataho twatandika kamwakaje band ikaberi 2023 Raise Band yatandika Raise Band yatandika so twatere kidongo mpora then akaroho umushamba mweta Rogers akaba ine pub yeba kugeta Romax atukutwa kuyaturebere yatukunda yaje atumuize mugumene umukora Romax mugumene muterera twateraho Friday Saturday na Sunday so atugera ati mbwenu bandi kayabire resident band ya Romax abwentu kitakwindura nizine kaba Romax band namjante echo tikine buzibu so twahindura twageta Romax band but originally it was Raise Band now no twashohorize album yitu yo kubanza cyaze niho ndkwenda kuburizaho ubwiro ubu abaki umuntu wabere yati kanga ati nkebyahati umuntu noshoze cyeshongoro shoze kindi abaki ubwiro bo mwabere mukunda kugira ngo mushoze albums ibyo shongoro mukaga hati advantage yabereho bwirobwo albums tukatuzuguza kokora album yawe byeshongoro mukaga ogitwara ogiguza hakaroho kiba kweta music stores ninga ababemba mba distributing a music by then tukantwesa bwa tape akaroho bwa tape batekamo kahwa yo batekamo akacumu bakagira bati bakagarenyo aha so tape ocheza kora album yawe ukabogitwara akaroho bakasiukira haroho ba X zone babone bakaba distributors ogitwara ojumuguza hatu wa aihamu tapes hatu waguza tapes so ncho twabire tukora albums oshanga album a tape arebye shongoro mukaga bishatu side emwe na bishatu side ndijo umwana bamwe bakabatekaho na munana konko bwiro bwinje album ekebe ryebe shongoro mukaga makora album yanyu yo kubanza eke mu byeshongoro ki akaroho grade harho Orsabena harho ba mama harho Talanta harho katrebe ba mama Talanta ikijuma Orsabena harho omuzozi echa delete Zahara ikindi cyanye besha mukaga onkane byebyo mwagikora yahwa mwagiguza tukajiguza omo X Zone International akari distributor wa music bibeshongura nkamukaga byabandize kano shoti ebinje byabere bukabere nke byawe ne bya Charity bari abandi ba Disana Kato ba abo bakaba takashoboze kugira ngo bateke hana nka album ejo Disana we akaba turiye nyuma mnonga wakacha akasigara na ishomero by the twatamwine wakasigara ishomero so hata uko ile Charity kandi akaroho nkanyine Charity no yabari ari lead vocalist then twine na Zahara na nyinito twabentu eshongora then abandi bakambatera instruments so ncho charetire nagerante kanyiherekesho ngore cyo mwenchereze Charity kindi nchereze Zahara bo kuba ninye nabendi umuhandiki ni wabere bahandikira bona so nyonke eshongore byeshongoro bina Zahara ya eshongora kimwe na Charity ya eshongora kimwe mwagumizamo ataho mwagiguza mwafuna sente mwatandika kugira ngo hate okurekodinga ko mukabirekodingira nkae twabikorodingira Kampala studio bakamba jeta Kasaja and Sons by then konka omtabani biza Kasaja ogwa akari omushaho muzeyi kuyizire yafa kuyafire omtabani studio yajindura izina yageta na Mix
konka tukuza ku recordingira ye 2023 bakamba jeta kasajandi sanizi no twabe recordingira because obwiro we kunu yakatariyo studios katwa recordingira Kampala ato bwiro bo ngo ku promoting ngo yire kugira ngo babiho mu studio nenda kuguza nanka album hati nkimu mukamu promotinga muto bwiro bo kugira ngo music yanyeke ho nabo ko burahamwe keru bakaba sides babere baguza nizo zaza zigitambuza zonka nenga ka hugu no muri ngo gumamba safutambuza music yanyu hato bwiro bo obo bwire nkati nkebya hatu nore baro TikTok, YouTube, biya za WhatsApp bikibiki kandi na radio hatu zije zakanya na TV konko bwiro bo bikaba bitaruhe binyi hati mu mukamutambuza muto bwiro bo music yanyu hati bwiro bo bikaba bigumire kuri kango advantage yitu abetwine ekesho ngore cyo abe no shows okore rest assured ngo baza kucura abo kuba haka haro radio West yonka tapes aba embassy distributing abakaba zisyana no kombyaro so umuntu kandi na necha akashatu tukantu introducing ururimi rw'Runyankore music so umuntu akana chisho ngo necho Runyankore achimuretera yacurra kandi nito twabe turuho twenka so umuntu obubwire se chisho ngo cyo Runyankore umuntu akana ati kwa kucurra mwagumizamo kumwahereze obwirobo mwaheza kuzananka mukaja kwizire radio west yaheza kuijaho na TV West mwatandika ku promotinga nezo hati of course radio West Kabero then TV West yija bwanyuma konka kandi nabwo nkebya video tukatabikora munonga bwirobo nko bwa hati nyoncho kurebera nkebyeshongoro ebeshongoro binje byawe nindati bine video bumwe nyona bwe nkanta katandikire kweshongora kunkigamba abantu omwe baba confused nyonka andi mu practice ate ene utubaturia mu conference emwe asa akaize kamera ka decide za uko mutawo uko yita utereka mu conference ko ro wimuka wajati nyewe muri kunde baha ebeshongoro byone byanje binakozire mbere ntakeshongwiri kureka hati yatimu murarebe video yanje ngo hati nibone neza kutarika twaje nibone neza kutarika nibone kwenda kutandika kweshongora abo kuba buri yankandi yo practice hati nyenda kweshongora serious renka aba serious nkeshongora abo kuba hati ndebere ngo nubo bwire bwo kubaza kutandikira mu kweshongora nyine album ya reggae nyine na album endijo etari ya reggae nyine album ya reggae erho byeshongoro mukaga harho obusheshano bwira harho ekiba kweta owitukaro karungi harho sasarane harho ukunda necho Runyarwanda harho Rastaman na reggae music nebyeshongoro mukaga kandi nyine na album endijo etari ya reggae ebyeshongoro no manya reggae ne classe yayo konka Rasta kinkwenda kubuza hwaho ubwiro bwo style ukazabereza nyingi nangwa no Ruganda rumu iwokezo uruge kuno umuganda ekaberi nche munonga bitari nkebyo kujya ngo ati niza kuri roja kweshongora ati mutoreze ninga nyeshongore style ye eketaro ubwiro keri nche munongo mu Uganda idije ukagiye ninga nankeje kakwisha meta bweta dikan ndwane na rwege kandi ndukujitombura Nyankore ekintu ncho bachikurum no kizarwam omuntu kintu nikuzarwam so nyowe nka ninjera chikakindu mukonka ekyayizire kuchongera munonga nkakunda munonga Lucky Dube mbeno we role model we nka role model wa akunda munonga Lucky Dube najante konka kundukura nanyenda shana nubwo mushije nkore reggae nanye nkogo mushije akora
so no yanyiinspiringire kugira ngo nkore reggae. Abo gukora ibyaro gukora nebikwara kweshongora uhurira mbwene uri kubikundira kimwe mpura ndo kubikunda kureka challenge yitwine nkanye yinyene abantu aba reggae n'abantu aba music omunonga umuntu akunda reggae namanya music munonga then na challenge ndije yinyene kugira ngo mu Uganda ninga so mu East Africa twine mweshongozo wa reggae ndizo rumo bantu bakubasa kureberaho so echeshongoro cha reggae ko kuchoza babamba comparing na nebya Lucky Dube nyine na neba bya Bob Marley na nebya ba Jamaica so shanga ngo hati kandi studio zitu za Uganda ushanga zitakushikana na ziriya so hato chishoze cyeshongoro umuntu yacura yacomparinga na biriya hurura kitabacho hati abo kugira ngo umuntu natakukimanya uko cyakubera ikintu atakubimanya atahura kitabanke cyabariya atamanya ngo iwe ni ubundi ni utakumanya kweshongora nakwetegereza konka mpora ntuzako yes baza kwijana vega album yanyu yo kubanze ejo kumareze kugishohoza mwagiguza mu ya musente ino kuyabongereho of course abantu bakongera kutumanya mu Burengero izoba yona nangwa na Kampala bamanyango hariho ururimi rw'Urunyankore narwondo basa kweshongora by the way cyeshongoro cha grade nicyo eshongoro cyo Runyankore icyabandize kuterwa airwaves zone mu Uganda kirye cyo Runyankore eshongoro bakakitera na BBC yes grade bakagitera na BBC kugira ngo kuoreka ngo eshongoro kikakirye cyamani mwakireba kandi kirye cye almost eshongoro cyo kubanza cyo Runyankore cyo kubasa kuzaho abantu bakazina bakagira washireba so kutwabishohize byeshongora abantu babimanya bayongera kutumanya bayongera gutereza emirimo obwiru numukakikuma mutabo ko obwiru wingi noreba duo no mu western nangwa no mu central na handi ijire nerema munonga kushanga nanke uri kubasa kushoze cyeshongoro kikatrendinga aribo cyeshongwire no gwa kashoze cye kikatrendinga konka mukaguma hamwe kigumire munonga mumukaye kuma mutakushanga ngo mwaguma kumo kwihobwirubwe nibinde na album ezakoreseho nezindi ukashanga mwaguma mu rukumo ati obwire ko bwashire abana abunabire training ngiri hata baba nkabana banje wakireba aho kwa yizuka nkabashanga ishomero na ba training ngira ishomero atutwaba bamwe so tukabantu etegereza na kurugira cuma hansi kutari kugira ngo umuntu yizire wa mureba busya na nabizire busya kututahamu ati nka let's say nkazahara na nabandi baba Mariam Batindatine ehibabire ehinabe nimbaretera kugira ngo batujoininge bashanga hweriya ko wa team yabire bandize atandikiriya ko wa team so iwe na wagenda okota kubasitu kutwihaho okoija wanda kugenda so mwana akireba atana nagenda ejeje bomba zaguma echa kabiri nabwagenda zihi eke niyo bandi yonke yabero homo yabirero so mwana akibana yenda kweshongora kana atekwa kugera ki kuguma hoba so babana bakiza batujoininga ba Queen Marioni ba Irene Baba na nabandi bitu mwebare munonga mwebare ko kinga nkore media kandi program na kibozi
bitu ninyenda kugambira ngo ibiro 20 tuja kuba twine show ya Jack Bwemi so twine ibirabo namwenda twine show ya Israel kandi biro bitano byo kwa kana tuja kuba twine show ya Nikiri Kembo ibiro abana mukaga ejo nije kuba ya Truth 256 ibiro bitano ibiro byo kwa katano aho tuja kuba twine Robros na Omega 256 so muze mu bahagire abona abana bitu ba Western aha muze mu bahagire asigara industry tongere kujimsa ninga shitongere kugikwataho kugira ngo ubundi hakagire ko yayongera yigure yongera kukura kandi program eje bakugiteka musente naba ankore videography na ankore photography no barafuteka musente bakabasa kubona bakwisaho program eje kandi asigara tukagenda ryo mesho turi kubaretera abantu batari bamwe nangwa namakuru gatarga mwe gamwe mu industry yitu nembaje zona no mu government ba kubaretera ba politician n'abandi mwabara munonga kimuri gukora program gisharingiro mugenzi wawe abase kuba nagireba kandi nahagira benji ebyabasa kuba nayegamo right turi kugumiza mu mpora aho ubu hati mwashoza ba nankejo album ya kabiri imakurasizeho eker mu byeshongoro ki album ya kabiri twakurasizeho ekaberi ya peni ekeri ya peni Yoshekeri ya peni then tuiza twakurasaho zote zanye baho kugira ngo ni nyinshi na nakire karabaho na nakire karabaho so mweninye bwakuzukura tano so kuzakura tine ya umbwiro ubu oku album yo kubanzana album ya kabiri nangwa ne yakashataho umbwiro ubu ni cyeshongoro cyo wabere yeshongwire icyabere trendingire munonga cyabere kasho tera norebe shongoro ni training abiona bikwata bahiti konka hiti nizibana zikizakiza namani hamacho ukatera bakashemera bakagurongo kitera muke kindi hati nge example nke cyeshongoro cyawe cye cyabacyara n'uwo muntu yakona mati wasiragaza moti noraburi yo muri kuguruka icyeshongoro cye album nkibirezo ishatu cyabe training munonga nkai nebyeshongoro bikanka bitano ninga mukaga byone bya izabezir hits hakari hekijuma hariho Rusabena hariho nyina barongo hariho ba mama hariho ituma sone ezona zikazir hits kunkara noranka nkecheshongoro echeshongoro chitima kumanyango ekeri hit chikantwara no Power of Africa Music Awards yes so sebyeshongoro ebibyeshongoro nkubuna bigamba zona zikazir hits kakwata busuma margayo ate uko mwisha mwira kuno echeshongoro ekyanga abacyara okija wachoza bwireke bine byanyu mwazi ya ebebe 12 aho eche necyanyu mwazi necyabwa hati orukushoza album ya kabiri abo kubaho kutwaheze ko uri mu bandi kandi uko ine na nkasita charite oyine na Zara Toto nabandi atiwe kandi mukeja mwakwatagana muta kugumiza mu twara cyazi twara sita charite kuja tukantuma nkoko nakushobora tukargamo mu ishomero twagera konka kandi ebishomero byo tukatutine relationship yona tukiza kwatagana hatwazo mbandi twagera mwazo music ya hama twazo music ya hama twaze Romaxi nkomo no ko twakwataganire nkand band leader ari lead vocalist wa bandi so twakwatagana tutyo twashara mutwa
babafumbo magumizamo aho utine kukizira kubateganisa mukushanga ngo noza kwesha abako wero bwenge abeshongoza binyine oshanga ngo kara kuba yine nko mucyara aba na oshanga ino mukazi ko nkatari mu eshongozi kugira ngo haba time ya family hata umuntu oshanga ngo yine nk'abana bari muka kandi hata already mu muka murban muka mwene kugenda kumukuza kweshongora yo bakupangise kasese ogoriza bampangisa mbende family yaho tine kucyabera nkibasa kubateganisa mu bwiro twatiriyo mu band umuntu akapangisa band nowe yabaye yo mweshongozo mukuru mu band kandi nyonde director so bakaba twara band muri mukamugenda kimwe ka band urahamaye maza kusa yeah obwirobo mwagumuzamo mwatambuze kintu mwakisa umuntu 2012 bagire kushorozaho akeshongora kaka abacyara mukikumba kare industry yukabona ugire bakwana ureba ngo hati yahikankahi nkiwo wabiregiye kuri muri za cyenda nazinga ho nkoko nijane nkutebeza ni nkuganira norango ekane tambara karho kurga step kuzandijo twatandika ntera copyrights twa recordinga album yo kubanza ya kabiri so hakarho improvement haka atakagira muka band ndijo kugira ngo bateka competition nkoko nagambira kutwagira Romax hati twiza twageramo obutikirizana na mukama w'umwanya hati twagira no itoreka tugarikizina turihindure tugarko garke raise then hata ba Romax hageraho group emwe yabera umuzahara ermu Lady Mariam na bagenzi baba bandi hati bo baguma kuriya then bakora Romax band yasigara yo kuriya bakora wa Romax pub konkana bwe kamara hakire kace baeza bagireka bariya ababemba basa kugaruka kunu yawo witu bagarukayo then Mariam no yagerire za Kampala bityo obwiro bo akasente ko fute ko mu music ukoke yankai kana nakugambire ngo nyine mukuru wanje uri kunkura tanwe yamperize sente zinatandikireho mpaka kunebinde besho so kuyamperize sente ni nareta bandi natandikiraho kutwagira mu Romax ya sponsoringa twakora album yiti yo kubanza so akasente ko kuzakora album zezindi twanta batukine atiwe nkewe nkomuhandiki ukwandika ebyeshongoro nikutwara bwire bukwingana kikujyo tati kampandike cyeshongoro nshirigira ni style ki ni cyeshongoro ki kandi ni topic nayo ne mataringa kandi cyeshongoro nacho nke cyeshongoro nchimataringa cyeshongoro hati nyonyi nenke byeshongoro ebinahandikire ndiyo mu P7 na senior 1 ebinta kashohozaga na hato kibindi kandi nza ko bishohoza in fact bimwe birya album eze zinani ngambere eso hate cyeshongoro nyonke byeshongoro ebinkuba ninshohoza nimba amazire na chemiyaka nchitera nchurikiza konke kigambo iki ekyeshongoro cyo kwenda ngo kitware obutumwa ombantu notekwa kuchobwire shana cyakire nko kureba nke cyo mukoro hariho mukoro noza kucyeshongoro murundo gumwa mukoro kigende no mukoro ekyo notekwa kuteka mu ebigambo ebikugendana no mukoro abo kubanchi bakire kizoba rumwe konke cyeshongoro cyo kuza teko mbantu kumara kugira ngo kimare mu bwire notekwa kuchereza obwire kurango wacecoka wa teka mu bigambo biribyo melody yaberiyo rhythm yaberiyo ncyo kurebera nke byeshongoro ati nyo na mare myaka 12 ntinde cyeshongoro kisya kongo almost every week nimbanye ne gig akireba abo kugira ngo byeshongoro byanje byino butumwa burumu kandi tubikora kwaho aho ntondo kukuburiza kandi tuje obubwire bwa hati umweshongozi naterekeshongoro
bahite kwa tihanga ryona no kurenga na heru bamweta na barahamwe konko musandi ibiri ninge sandi imwe kiba cyahwiriwe konka cyazo cyeshongoro cyanye n'abarongo ningo sabena no bwakitera ningo umuntu akakitera nkahi niba cyateshoni bakizina buhura bakugenda naboke nkibasa kuretwa ebintu nka bibiri ninga bishatu 1 harimo ubutumwa cyo mu cyeshongoro eco 2 harimo music maybe ahati ebinje no kutera pata harimo music harimo message cyeshongoro tikine melody tikine chorus tikine ngo kutwabentu shoma obutwabentu tukora iba mbeta composition bakaba kugira ngo ukore introduction ukore body na conclusion washireba sate cyeshongoro nuko kine kuba kine introduction kine body na conclusion kine introduction kine part na chorus washireba konka tuno shange cyeshongoro tikine chorus tikine part kiba konka harumwe kigoma so ata abantu bagenda n'ekigomejo bacura icyo cyeshongoro kibacargaho nco kurebera hati nkaba nabakora live band nko mu pubs nace nubakora ibyeshongoro ebyira nibyo bakutera abo kwambiyo biri music nibyo biri umanya umusheje maka bakakabugenye MC yajate umuntu arikumanya ngo icyeshongoro cyane naza kutera aha tikirikeye tokuza kweshongora ntwe nango raze kwija hajenekeye abari cyo yayeshongoro no amayanga abantu bamwe bakarema abamwe no barema bona bakarema tubareshongwera izoberi abamwe no barema abo kuba bamwe no baba bariyo beyi yabakwe izo mbyeshongoro byabandi ya nawarondo kwara ikireto cyo ubwiro bukushanga umuntu atakibasa kwena ngo noreba nkebeshongoro na munonga nkebeshongoro byanyu regeje yanyu harimo nkebeshongoro bya culture nosanga bona bakweshongoro byabarwa kunyonyo byabahi ababana mwabandize kutera nsito kikushanga atabana batakenda kugira ngo bayiye bayitandike ninga nawo gumize mu tine barebira kinte cyanye kugira ngo kibe inspiring nsito kikushanga batakugira ngo bashoze byabo noreba echo kubanza aba hati music erumuna nabantu abatari abatashemeye ko babayo music erumu abantu abatari musicians so taine buongo bwo kugira ngo ashitame a composing ekintu achizima achitekaho that is 1 2 generation omurembe nugoguru ho umuntu na gire kigoma atera ko yabitera geratyo so kwenda ngo kore cyeshongoro icyo kubasa kweshongora abantu abijana bakura notekwa kurondo mbyenyima kandi bitari byawe kandi usanga bitabyine byo bitari byawe ebyenyima byabashongoza baruho abo kubata ruho class y'abantu abo takubasa kweshongora ejeje music ya hati ya generation age bakwenda biriye byeshongore ebiru music kurango haru music cyeshongoro kine melody cyeshongoro kine instrumento mwene kurango haru music ninyujuka iraho turukura tukaba tuba turisize ushanga ntweshongora ntwata instrumento cyeshongoro nke cha South Africa ntuteka mu ebigambo tushanga nteka mu ebigambo konka hari yabo bakatera instrumento aronke cyeshongoro kikankigira ngo Soweto okukutandika Soweto tarararararararara then bese yabe netandike kandi du hatiwe dito tukatweshongora ngo hari yakadoma rakache watireba ekituriyo ntweshongora bari yabakacheshongoza instrument konka hatebyo tibyakiro wakireba tibikiroho buzuma nko muntu bageza aho kutera ibyeshongoro hatebye biruho abandi bakubitera live
nibatandika ekyeshongoro notantira omweshongozi yatandika kweshongoro manyote nibambatira ekyeshongoro eki konka ekyeshongoro kya grade kyatandika da omuntu nayamanyire niki so ati abaana tibakiconcentratinga aha music akamanya ati nco nagambirira ngu nyonyine ebyeshongoro ebimazire naby'emyaka 20 nengahi ebintu akashohozaga kandi ebinkuza kushohoza wakire uzinzi ekyeshongoro nimba ni tourism nyantu konka ekyeshongoro mpurira nka instrumento inabentiremu nkikompozingireho mpurira etakabireyo ngira nte ekikambe nkirire wakireba so aho niho kubasa kukora ekyeshongoro kikagumaho abo ekyeshongoro nkiba kiine introduction kiine body na conclusion ekyeshongoro nkiba kiine instrumento ekyeshongoro nkiba kiri message ekyeshongoro nkiba kiri melody mwakireba so atabingi noshanga byone byo batabiteremo kashi nibiba bitari mu cyo kureba ekyeshongoro mbakiteraho ebiro bibiri bishatu kiho iwe nko umuntu wawe nakunda yake dube kandi rero modo wawe wakwinspire ngire munonga nikyeshongoro kike kiwabere nokunda munonga mbyeshongoro bi nkakunda munonga album ye ya Think About the Children. Think About the Children ekashohora mwaka gwa 83 nibwe shohora ubuko ine myaka nkenga konka nyowe nkiza kujura 83 nka ine myaka 3 just konka nkiza kujuhura omu za cyenda nengahi okuhura ngwe album neshesho hwirenkanye mwazyo wakireba of course nyonka ntakumanya ngo bikashohora ubwiro bwo nkanta kumango bituraho nyonka uko naho nyoko nahurire nakunde byeshongoro na za Together as One za Remember Me nahurumsha na eshongora je nahura melodies nahura ki so nabikunda rasta iwe nka y'umuntu turi mu industry kumara ubwire bwo bone bumaziremo abana b'abarindu bija muka hati abarindu batandika kweshongora nabo barkwena ngo bije mu ndongo abamo bine talent ukabino bahereza buhabuziki twire nimbe bagambera kandi nkabagira nti ninza kubagambera mpaka ndijero mu magara genseji one discipline bine kugira emico ite twatandikire kweshongoro kitandika kweshongora bamangogo yabo muyayi nyonka tandika kweshongora banywana banje bandugaho in fact nabamwa ba family bamanyangogo yabo muyayi bandugaho konka bakiza amuheru bamanyango kibaye mbateka ticho hata bagarka bankunda now kuba kugira ngo ubwaye yeshongora wabo muyayi kandi ni ukabo muyayi noba no shisha izina rya industry yona nibachwefu mungomo omuruwembwa nabomwe ningo omwishina atwara umwamgongo azumsabona so abana bagire micwe that is one two bafe yokora music bafe yokora music ekyeshongoro cyakiri cyurungi nebaso butabahiti konka abantu tubakabura kukimanya bantu bakabura kushima muntu naje cyeshongoro ni kirungi kandi cyeshongoro cyakiri kirungi tikara ukakwo tikara wero wengi neberi nka message kandi twireheruhe mu bantu exactly cyaba kine message yichukiteko mu bantu tikara ukakwo mainere nebyebyo kugira ngo bagire mce kandi bakore na music y'abantu barihe mu butumwa yes raise band kiroho raise band nkagireka nkureka ngo nkiza nakora studio ne in fact obwire kubwashire raise najikora raise enterprises raise enterprises akarmo raise band harmo raise culture performers harmo na raise studio so ati bandi nkashanko wajihumuza nasigaza raise studios na raise culture performers raise studio ne shangwa nka yaha high street aha kizimbe cha 1 week studios
yes ahi nanka massive records ehi yabireri opposite na share ankore aha opposite na share ankore hat raise studios in here so mbona umuntu uri kwenda gukora music nabasa kwijaho ubase kumukora yeah umuntu we narkwenda gukora music by the way studio ejo nkantura na yo raise konka harho MP wa Bunyaruguru constituency bamweta Honorable Cadet akiza yagira ati no studio yegere katujongere mamani so twajongera mamani twajukora yabe yo murembe kandi twateka hongo buri mweshonguzi we nakorgo mu Rubirizi district recording is free rero abanda barubaju nkabana bwo kurugenya mambinire program upcoming artists burkwezi kwa kashatu buri mwaka nkantura nimbateraho recording promotion burkwezi kwa kashatu buri mwaka uko hatungo kwa kashatu kutionza kusa aha buri mwaka burkwezi kwa kashatu bakana nabachimanya ngo buri kwa kashatu nimbateraho recording promotion umuntu naizasha shora just aka sente kama shanyarazi tumukorekesha ngo for free yes webare munonga kandi mwebare ne enteka tekejo echo mazima noreba umuntu kumukugenda ate basanga koko yeshongwe bwire buringwa ukashanga tuwataho mizinanka studio nkeje tuwataho ki hatabana abandi abunda abakurigiranse babaye batembera ko kandi kumukwana muteka ho nkebyo hati nito warukwisha tubone ko turabatembereho nito tukagira ko ikimatandikire nito tugira ko twacyongerayo webare munonga cyo ngikusimera nani nyenda ugambira abantu music yawo bo hataherwa aho kubasa kugiha aho kugishanga uri kugumizamo turukendera no kwendera uri kwemusaho n'abantu bawe kandi uri kusibona abantu batureba kandi hato obuhizire technology y'umuntu nacendeka kan za YouTube ibiceri bya CD in fact nkora na CD zikirumu si kandi na flash zikija in fact kutwarigira tape twaza CD kandi CD nayo kuyizire hati ibintu byatandika kusisikara in fact hati nka music store zone zabezura habaye ba distributing music bona bakacinga aho kwebye guza tape bikaho so hati music of course na YouTube YouTube TikTok na nendizo mikutu no mu libraries music yanje yona neberum umwako gwinenga ko album rosa kugitayo ngo mwakogu album zibire zinagambira zona ziza kushohora go mwaka mbona mwakogu iwe kikuru yetereze data yawe takaburaho umenye ngo mwakogu rosta cyazi na kutushoreza album ese ibiri kandi ningira ngo kukugamba icyo kushoza album ningashi kukugamba cyo kujya munanda kushohoza no bano umenye kiri kumanyisa bo kuba imwe mu mayage kandi numa music yekere kumanyisa music nongera kwegesa icyo twakwezire tukuzina konga kandi hari kugiye kitwayegamo kandi katukuza we bari munonga kututayayira kandi we bari munonga twakusima ye bari kutereza ubure bawe naneshaba oramse haba sibura haba kutureba kandi na fans bawe bari ko abantu bawe uko bahereza no butuna industry uko batereza no butuma kwereza industry ya western echo kubanza nimbanza kubasima nkimwe aba Ankole Media abo kubasa kuntaya isa kagamba na bahagize beitu bonde mbagera ngo konka shera stachazi we kabuzire katachimare bankebyo yakwanka kumukutureta tuyiza twaganiraho n'abantu bitu muntu yareho nka narabaho nka internet akagwaho ka interview nkaka kareba hagira nawe kiyeyi hamwe bureka mayango hinebyo rero no ukora yes nka studio nkeje rero aturere mu gihire kuri mwagiteka ekindi noko shaba bahagize beitu ngo mwongere kutuhagera kumukongera kutuhagera nito tongera kugera mani
tongera kubaretera yo obweshongoro busya na n'obuzano busya na nebindi kandi mbahigango tongere mwamani omukushagika abeshongozi bitu baburengera izoba nindeba nka Kampala abantu bashagika munonga abeshongozi babo na munonga abantu abari abineho nk'akasente nora omuruburengera rw'izoba business ya music tubeta kujimanya nubwo turiyo ntugipikinga nambwe nkahendeka munonga kurango naji introducinga yabo kuwankanjira ngo umuntu yaba ya investing on music ya inakasente ke investing on music mazima kakagwamo so mongereho kwatara abana bariyo nibija kureba ngo music industry ya burengera rw'izoba yayongeraho ahasigara nkabutosha abeshongoze obutumwa bunku bahereza no kugira ngo tukundane kandi tugume supportingana nambwenu concert zone nko kubazigamba nahaza kubanze ya ize laika ebrabir na mwenda aha mwengo new mwengura tuzeyo tumsupportinge kandi okumsupportinga tukugira ngo no kuzeyo kweshongora ebintu mbibambikorwa kasente mbibambikorwa kasente woyi no mutwaro inebiro inetano no basa kujimuhereza omuntu kwenda kuzayo yes no bwakubota kwenda kuzayo then nyine kumwetera abantu mwije supporting umuntu nabasa kuba yatakwenda kuzayo konka kugira ngo iwe ni wachigamba kandi ori ya no muhagizi wawe icyo cyonka nkibasa kumureta ushange audience yakanya kutorarija ya ize laika ntuzaya ha Nikli ebiro bitano aha Ajip motel nawo mwije Nikli tumahajiri twargomu ya Nikli ntuzomu ya Jack Bwemi niyo mwengora ebiro 20 aha Easter Sunday mwije tumahajire Jack Bwemi batari kumanya no mweshongozi wa gospel mwije tumahajire kandi mpiga abarokore na mnonga omurokore mugenzi wanyu yaguma yatekaho shonkeji bantu mwize muhajire omuchachi kanumba muriyono muhure byeshongoro byeno mugira chache zikanze bazizwire burusande abwencho omurokore natekaho concert yekaburwa abantu bachireba tubona bashunu exactly kandi shiba chija akuzwara bushoshanga hijwire kandi abantu bakwa bari wa shiba mbo bakwa bari umuchachi nibo benyine wachireba so umuntu wa gospel yaguma yatekaho bantu mwe concert mwize mutajire mwije tumahajire tujire then kutora argum ya Jack Bwemi ntuza ya truth 256 university in ebiro abirna mukaga hariyo ya Omega na Robros ebiro bibiri byo kwa katano so Robros ari a university in then Omega 256 ari Rugogo nko kutwakozire show ya Rage bantu mwe mubite mwenkito tuze Kampala tuze kuhagera Omega kutwahagire Rage twiza Rugogo abantu bakagira ngo n'abanyankore babazo umwishongozi w'urunyankore nabasa kwiza izero akaruma ekigambe cyaberekirumu bayanga beshongozi ba Western unabeshongozi bebara byasimbatera pato mbara konga kubatire ko yabare ba Rugogo yijira bajya ngo abanyankore nkireka hatana bahindukira nshonga nawe no kugira ngo hati babe bakirebere bwa hati konka ninyije ko bwire bwitu twatwizwize Rugogo Indoor Stadium bikabi organizingirwe Radio West twaze twagitera twagiza yaboga only that ingwa cyecho kikarabaho kandi hakahariyo munda ate kikakiriya yero kandi kibiriho bwirobo so icyo twatwachikoze sometime back konka nyenda ngo tucongere mamani ubu twachikozere wa Rage tuchikore no wa Omega such that nanondijo kware yizire nawe tuchikore manyati Rage akashamba kije
wakiguraho akatwigurira nyonkanye nkani ntakobasa kugira ngo nimbasa kuzanka Kampala nkoreye concert nabamanya nabampagera konkankanye nobwobwe konka Regi ko yakikozire ya ati yiguro Rwigi twareba ngo ni kibasi in fact Regi ko ratarakozire show Rugogo na Omega yatakuza kugitayo akatinde wakireba ya so ngirango tuhagerane kiprotich ka kusinga yana yiruka yasinga nahanike bendera ya Uganda kandi twena tujyabanya Uganda so twena tuba twagera ki tuba twasinga so kutukuza Rugogo twahagera Omega 256 twena nkore ntuba twaba bahanguzi ndizo hari erwahono edio mission ya kete mukize birabe namushanjwe kwa mushanjwe ejo karajane cye nayo nziza kutandika kujigambira abantu bageta ekibikire tikijunda by the way najijuka aha abarokore nabagambireho nabo bine kukikore icyo ni mamute challenge yes yo morokore karateho Egypt jizi nanye ndiyo morokore mugenzi wanyu wa Denyonyine dreads goga satebo bugamo kabira ubushatu bwo rasta yes konka nkoko nabagambire concert zaguma zabaho bantu mwe mwije tuongere kutungura industry yitu ya Burengero Izoba. Otherwise I greet you in the name of Hail His Majesty Selassie, the conquering Lion of Judah. Yaman. Yes, all right. Amazina MC Mashweko kandi program nekibuzi kandi ari nkore medio takarga hono ho nkahero kubere bitu mwe bari mnonga mwe bari abantu bareba kandi mwe bari butereza bwire bwanyu ureka kindi kubagambana ne mujante ko arebe program nkeji utakagire bawenka yeta abana bawe yeta abanywani bawe ningashi uko barabe batariho basharingire program eji bagirebe ibona basa kugirebe bote konka ko kusherengiraho ndijo hagire kiyayega mu cyango aha future ye kimwimusaho cyango munonga kandi obo wamuyamba mbenu ko arabe program eji share njye mugenzi wawe ahasigara ikintu cyongeye kubonera munonga kore media feel ankore